quite heartened by the members when it comes to the murder of the members of the South African Police Service. Ukubulawa kwamaphoyisa kuleli cishe kwaphindza kabili ekoteni ekuqala lomnyaka timali neqhathaniswa nesikhathi lesifanako nyakenye. We started off normally like everybody else, bootstrapping the business until to a stage where it was bankable. Imakethe amamitha ke sebenzisa ubuchwepheshe besimanje kubukeka ukuthi ibe seyifike ku 54.3 billion US dollars ngomnyaka wa 2013. Don't undermine Chippa United. The feature has told us that we are a grade A team this season. Umqeqeshi weChippa United uMageni Mamela utshela amaqembu ePremier Soccer League ukuthi itawubanjwa ngileshone nayo kule season. Baba kuhle kuhlangana ndzabeni teSiswati la kwe-SABC ake sibukele thamba embili lomuhla. Kumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talabanga ngentipi tingikathi nikhungetse ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. I-SABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Kubulawa kwamaphoyisa kuleli cishe kwaphindza kabili ekoteni ekuqala lomnyaka timali neqhathaniswa nesikhathi lesifanako nyakenye. Indlela yamaphoyisa bheka icele lethimba layo bavele embi kwekomiti yeParliament elibuketa amaphoyisa kwetfule imininingwane ebugebenga kusuka kumhlalo lunye kumabasa kuya kumhlalo ka-30 enyangeni yenhlaba kulomnyaka. Emulungu kaParliament athile ukwenyuka kokubulawa kwamaphoyisa kusuka e-18 kuya e-31 kukuhlasela umbuso oqobo lwawo. Kusukela ngamabasa kuya kunhlaba lonyaka kubulawe emaphoyisa lange-31 kanti lange-21 bewangekho emsebenzini uma abulawa. The reason for the murder of a police official, they vary, but we have observed that there are areas when weapons are being targeted. Lesimo siyawakhatsata emalungu eParliament. This just underscores the importance of adopting a whole of society approach. And as we see in the crime statistics, South Africans are increasingly unsafe in their own homes. We are living in a country where lawlessness becomes the norm, because when people attack police, they attack the state. Invunete emaphoyisa bheka icele ibonge bosopolitiki ngekukhomba kukhathateka. We are quite heartened by the members when it comes to the murder of the members of the South African Police Service. I think we will be looking at the area. Lithemba lona lisekhona njengoba lizinga lekubulawa kwebantfu lehlile. Lizinga legagadlelwa lehle ngemaphesenti lango-2.8 kepha linani lemacala labikiwe liseme ku-9,252. Sikubukile mbukele ukuthi kwentiwa yini lokuthi kwenyuke kubulawa kwamaphoyisa kuleli uphendvule kanjena. Mabasikhusele nabo ngemipu njengamajoni. Umthetho wamapolisa mawufane nowamajoni. Angabi weak wamapolisa abe strong wamajoni. Amaphoyisa inakancane ukuthi angabulawa kakhulu. Abaxanga bephuma mhlawumbe lo ndawo yabizwe kuyo. Aye ngobuninzi angaphuma emabili kanye belinye. Into ebangela ukuthi kwenyuke izinga lokubulawa kwamaphoyisa ikona unyuka kwezinga lobugebengu ngoba usho ukuthi kwesisikhathi amaphoyisa asuke landela icala elibucayi bese beyasuka abantu abenze lo cala bese beyabulala benze lokucisha ubufakazi. UMzansi Afrika udinga umphathiswa wamaphoyisa omsho ecinga uba ubheke icele unikiwe ithuba lakhe uyohlolakala ubugebengu buyandandalo. Into eyenza ukuthi izibalo zokubulala amaphoyisa zinyuke ile corruption ekhona emaphoyiseni. Lona ngumbono wembukeli SABC eteyathweswa ukuthi phendulela ngawo. Amaphoyisa lamabili ngaphansi kweliphiko le-Flying Squad White boshiwe kanti linye segcwele eGanga. Lamaphoyisa boshiwe namalelana ngetholakala netibhamu letingekho emthethweni ngexhumane. Amaphoyisa athalunywa indlebe ngemoto yembuso lebekaze ihambisa etibhamu lexhumane kusuka eSkumanstal kuya kaNyamazane. Labasolwa bathwala etibhamu lexhumane lekhulela ukuthi lisetshenziswa ukuchumisa imishini emali noma kubanjwa inkunzi imoto lethambisa imali.
Labasolwa batfolakele netibhamu teluhlobo lwema-rifle kanye nema-pistol lamabili. Emaphoyisa athi kusene kwenteka bangetelwe emacala. Kanzi lamaphoyisa lamabili labanjiwe atawuvela enkantolo yamanje emalelane ngemsombuluko. Lebhamu lezi bekazitransporta ngemoto yethu ye-flying squad yase-White River and futhi information lesitholile kuthiwa lebhamu zisuka eSkumansdal beziya eKanyamazane. Ama-members la wethu we-provincial tracking team bahamba kanye ne-National Crime Intelligence ne Bravo Risk Company bazamile ukuthi bamise le moto e-flying squad yangafuni ukustopa until ifika ngala emahlathini lapho khona balahle khona lo mthwalo wabo bazamile ukuthi bachubeke babaleka. Kanti ama-members la we-tracking unit bebase bafikile, they had ukuthi badubule ivili le moto ilapho istophe khona-ke bakhonile ukuthi babophe uyi-1 uyi-constable bese-ke bayi-2 babaleka kodwa omunye simthole ekuseni uyi-sergeant. Lokuboshwa kwakamuva kuta ngemva kwenyanga kwaboshwa liphoyisa lemgwaco eMbombela lekuthiwa uyanyaniswa nekubamba inkunzi imoto leyetfala imali. Kanzi evikini leliphelile kuboshwe basolwa labatsatfu ngetinsolo tekubamba inkunzi lenye futhi imoto leyetfala imali emalelane. Umseshi welicwaningo lolubandi Thabo Mosiwa ngilomnye amaphoyisa lavela eKhabokheli khumalo eFosturasi eGauteng nakuhlatshwa umkhosi ngekudutshulwa kwaSenzomeyiwa. Uthi bonke ubufakazi labuthola kulendzawo yesigameko bumkhomba ukuthi Senzomeyiwa wadutshulelwa ekhishini. Mina-ke amaqiniso engiwathole laphayana lokanye ulwazi engilithole khona laphayana isigameko senzeke ngasekhishini nanoma-ke sengichecka iy'ngxenye zobufakazi zazingiholela khona lapho ekutheni isigameko senzeke ekhishini. Aphinzelitwa ngemibuto umseshi longuThabo Mosiya enkantolo lephakeme ePitoli namuhla uvete ukuthi wabuta imibuto kubantu lebekatse basenzaweni yesigameko ngemuva kwekudutshulwa kwaSenzomeyiwa. Yebo, ngenkathi ngilaphayana endaweni yesigameko bakhona abantu ngingababuza imibuzo. Kepha nakabutwa ukuthi bobani imbambambamba labantu lathi wabahlohla ngemibuto uphendvule ngalendlela. Uthi kubo labo bantu belapho kukhona omnye ongengambuza imibuzo. Kodwa-ke bengabazi laba bantu ngaphandle kwakheli Khumalo. Mosiya uqhubeke wachaza nesizathu lesamenda wangindi lihlole egumbini lapho kuthiwa wabalekela kulo Tumelo Madlala ngemuva kwekuchuma kwesibhamu. Kusho ukuthi mina mangiphenya angiphenyi izulu ngiphenya laba-ke abangeneleli khona lapha endlini. So it's not okay to you that the witnesses might be suspects? Uthi cha zange kwenzeke kumina okanye azange ungifikele lokho ukuthi laba okuyisulu kungenzeka ukuthi kube abasolwa. Mosiya uqhubeke wadwebela inkantolo sitfombe lesiveta ukuthi lesigameko sendeke ngaluphi luhlobo. Lelicala liyabuyela enkantolo ngemsombuluko lapho ummeli wemsolwa wesihlanu uZandile Mshololo atawuphinzilita Mosiya ngemibuto. Ngingonokubonga Mgwenya eTindzabeni SABC eJozi. Imakethe yamamitha gesi lesabelo sebuchwepheshe besimanje kuwe ukuthi beseyifike ku$54.3 billion ngeminyaka wa-2030. Inshisakalo kutshala imali kufaka ichwepheshe lokusebenzisa gesi nemitamo yokwenza izakhiwo encane kulomkhakha kwenzeke ukuthi kuvule amathuba ekukhula kwemakethe yamamitha gesi lesebenzisa ubuchwepheshe. Smart meter afika tshintsha indlela yokusebenza kuTemandla asusa kungaqiniseki kubhadalweni kwagezi nekusetshenziswa kwakhe akhiqitwa kuleli lekulithuba lelihle kumcondzisi wenyamezela metering Matsotso Vuso. I'm an accountant by profession, so as I was in the space where I was exposed to looking at value addition in products, so having looked at customer credit control for utilities like City Power, who were supporting at the time, we realized that the products that they were supplying were coming from a limited number of suppliers, and then we saw an opportunity for us to establish the factory as opposed to importing. Uthi uqala ibhizinisi kulukhulu kubantu labasikade ifike ibophe imali yokuqala ibhizinisi. This is very capital intensive, and a typical factory with meeting the requirements of what localization is, you're looking at something upward of 100 million. So an investment of that much, you don't get black people having that much money available. So for us, we started off normally like everybody else, bootstrapping the business until to a stage where it was bankable.
ine-7 etingemashumi inyamezela. Umphathi wezempilo eMpumalanga sasekana Manzini uthi iyachubeka lihlelo lokwakha isibhedlela sabantu esizingqondo eMbalahleni. Manzini wentela isimemetelo ngesikhathi kuvulwa ngalesemthethweni isibhedlela sezingqondo lesinembhede lika-30 esibhedlela sesifunza eEmelo. Ithetempilo kulevela ngela phasisa lesikhungo kulenyanga yendlovu lenkulu nyakenge. Lesikhungo selihlobo secala ngca esigodini seGarde sibanze. Uthana kavukela isibhedlela Manzini nehawu yabethula luhlelo etikhala ngokushoda kwetempilo etindlini tesishayamithetho eMbombela. Kuvuka abantu lihlelo lahulumende lokulungisa isimo esibhedlela emtholampilo emoyeni ke sinayo umphathi wetempilo eMpumalanga sasekana Manzini. Asikubingelela Manzini esikwamukela ndzabeni teSiswati la ku SABC. Ngibingelele kuwe babe Dlamini nabo bonke ababukile emakhaya. Mphathiso kafishane nje sichazele ukuthi yini le nto ukuthi kushoda 70 tempilo etikhungweni tetempilo Sawusho ukuthi yonke iminyaka kuba nebudget lekhona lesinikwa yona njengelitiko letempilo lenye sithola from province lenye sithola from national ukuthi sizame ukuthi ke siyavuma vele ukuthi ti70 adanele kodwa kusinto tonke ma facilities la khona eprovince la uthola khona ukuthi kune problem khona la uthola ukuthi akhona especially ama clinic lawanye ti70 danele kodwa mhlambe mawufika esibhedlela khona la kushoda khona mhlambe nema specialist shows leyinzawo ke labanye sisabayisile ukuthi bofunza ngoba siyathi eMpumalanga iprovince lesemakhaya kodwa ke singasho sithi sizama ngayonke khona ukuthi le budget lesuke sinayo sicashe ti7 lesuke singakhona ukucasha ngaleso sikhathi every year senda njalo. Esikhathini lesitako ukutama kuvikela simo lesinjena yini le ndawenda kuqinisekisa ukuthi into le kanjena ayiphinzeki yendeka? Kushoda like ngoba ngisho ngithi angeke sithi Mpumalanga yonke ti7 uyafika kule indzawo bathi ibonese baningi ufike kule indzawo kuthiwa bayashoda ingakho ke siyayibukana lento ukuthi mhlambe ke sicheke kahle ukuthi province ngoba uma kuna nurse na dokotela ubelonga ku province lokusho kona ukuthi singakhona ukuthi la sibona khona ukuthi baningi khona sibayise laba abancane khona ukuze ukuthi ke donke ma facilities ethu akhona ukuthi athole ti7 etanele. So ke lokusebenza njalo sizame ukuthi kube nebalance kodwa ngeke sisho sithi vele generally donke ma facilities la khona eMpumalanga nesibhedlela kuna shortage khona la kushoda khona la right khona ingakho ngithi ke nale budget basuke basinika yona siyabuka ukuthi okay ngikuphi la ma critical post la khona la singavala khona sicashe khona ngaleyo ndlela so sibambisana nayo organized labor ukuthi ke sibachazele yonke into sindazi department sisebenzisana kanye nabo sisho ukuthi hayi kulonyaka imali nje sebenzisana nabo CEO wetibhedlela nabo operational management clinic ngikuphi lokhu singaqala ngako sicashe khona ukuze ukuthi sizame ukuthi service ibe khona kulonke indzawo. Sibotile lizinga lekusuleka ngeligciwane leHIV lenyukile esifunzeni kanike nakuvele yonke kwangathi ngibona lokubonakalako. Yini inhlelo lenato ukuthi lilungise lesimo leso singathi ukuthi umbe leCovid ibe nesandla ekutheni into tibe kanjena? Yeah, singasho njalo yakhumbula ukuthi ngesikhathi seCovid-19 inhlelo letiningi betimisiwe ema services lamaningi besingakhoni ukuthi sihlangane nebantu sibafundise uma ukhuluma ngeHIV and AIDS sifuna kakhulu ukuthi sifundise etikolweni sifundise emiphakathini so sike sama kakhulu so lokho kwente ukuthi ke kusibuyisele emuva kancane nalabantu laba basebenza kuhamba bangena bakhuluma nebantu bami kancane because isifocus kakhulu kuCovid-19 kodwa singasho nyalo ukuthi hayi sesibuyele back bayabuyele back inhlelo letikhona ukuthi ma awareness ema university etikolweni emphakathini sesibuyele back in full force lokusho kona ukuthi hayi sicabanga ukuthi ke utophinza futhi kubuyele esimeni njengoba singanehlanzeni as a district eMpumalanga ikhonile ukuthi reach 1999 sifuna ukuthi wonke ama district reach le 95 nyalo njengoba sekuyi new target so sicabanga ukuthi ke ngokubambisana na wonke lama organized civil society la khona sizokhona ukuthi ke sibuyele back sikhulume ngeHIV and AIDS sifundise abantu ukuze ukuthi leli zinga linganyuki kakhulu. Sibonga kakhulu mphathiswa isikhathi sakho. Nina bakithi ngumphathiswa wetempilo esifundzeni seMpumalanga sasekana Manzini sikhulumisana ngetinhlelo telitiko lakhe esifundzeni seMpumalanga. Asibitolo njengoba ngasesiphela isikhathi sokusoka eBushbuck emajaha letindzazane letilingana
lasiphohlongo aphumele ukucetha lo msimeto abuye emakhaya aphephile. Tindzaba teSiswati la SABC la ubukela khona ukhetse kahle sakubukela hlala nathi. Njengoba umsebenzi okusoka sosonzela ngasemaphethelweni takumtuthe akhona ukebushbakrish temukele abantu abashala bamakhulu lasiphohlongo nalabasikati labaduna etikoleni tishumi lesiphohlongo tekusoka ngaphansi kwenkosi Sihlare lapho khona kubebethe tigameko temuntu loshonako. Angaphezu kwamakhulu abunane amasokana nabodade ababuye baphephile ngemva kwengoma ebeyiselwe eBushbuckridge. Siko lengoma lisathathelwa phezulu kweminye imiphakathi. Kinatlo yegolo ya mopomtelele ya thapa metsikanwa. Bebathabile bonke nasele kufika isikhathi sokubuyela emakhaya. Ukusebenzisana kwamakhosi nabezempilo kubuke njengegadango elenze bona konke kukhambe kuhle. The participation continuous and ongoing relationship between the doctors and the traditional leaders, it has produced outstanding results. Why? Because through this relationship, we are able to achieve what we call zero death, which is very scarce. Abantwana babuyile engomeni babuye bonke babafana nabafazi. So lekhona khona ukuthi abantwana mele babuyele esikolweni. eBushbuckridge ingoma yinto yomuntu wonke inesekelo labatsha nabadala abobaba nabomma njengombana kubonakala ngethabo elibakhona nje nababuyako abantwana. Endabeni ze-SABC nginguThabo Mthweni ePitori. Etimake thelrandi lahlekelo ngamandla licathaniswa netimali takulamanye amave. Nathi ungatlinzela kulikhwalkhwala FM nyalo ngensimbi yesithupha. Lehlile lizinga lekubulawa kwebantfu kule live emkhatsini kwa-April na June kulomnyaka ngekusho kwetibalo tebugebengu letethulwe indvuna yemaphoyisa bheka icele. Umphathiso welitiko letempilo kulesifundza seMpumalanga sasekani Manzini uthi tiyachubeka tinhlelo tekwakhiwa kwesibhedlela sebantfu labagula ngengcondvo lapha emalahleni. Kucala lapho talomuhla sihlangana ngalesibili ngesikhathi esifanako endzaweni efanayo kanti-ke tikhona tesindebele ngemsombuluko. Sale kahle.